Igitondo ciza kuri mwese muteze amatwi radiyo na televiziyo Tuzayarutsinda TV ndetse n'Indondo TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abaherereye ku migabane y'Uburayi, ku migabane y'Afurika, tubararikira mu makuru y'uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026, ubwo tugenda turebera hamwe amakuru avugwa, amakuru azutse mu karere muri rusange. Ico tugusaba gusa nuko wakanda subscribe kugira ngo tukazucikwa n'amakuru tubagezaho umunsi ku wundi. Tudatinze rero turaza gukubitira mu gihugu cacu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, aho ihuriro cangwa se coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel irimo abanyepolitike benshi badashigikiye ishaka rya UDPS rya Gisegeti batangaje ko bafite kurega Gisegeti Cirombo yuko ashakisha guhungabanya umutekano w'igihugu, yuko ashakisha gukuraho amategeko agenga igihugu. Andi makuru n'ubundi turaza kubakubitira imurenge turisesengure hamwe kubikomeje kugenda bihavugwa ku vyerekeye n'umutekano mukeya ukomeje kugenda ugaragara muri ya misozi, ubwo amareta yishize hamwe ndetse n'imitwe yitwaje intwaro bakomeje kugenda bagerageza uburyo barangiza Minembwe, uburyo bayikuraho, Minembwe igasigara ari amatongo abaturage bahari bose bakabarimbura n'ubundi nkuko niyo mugambi bafite bakoresha ibitero vyo mu kirere gukomeza kugenda birimbura abaturage, nkuko dufite abaturage benshi umubare munini warashwe n'izi za drone bari mu bitaro, ndetse n'ivyo bitaro barimo nta miti nta buvuzi. Dukomeza kugenda dusabisha mu by'ukuri amahanga gutegeka igihugu c'u Burundi guhagarikira hariya, nkuko igihugu c'u Burundi nico cafashe iya mbere gushigikira umugambi ukomeye wacuzwe n'uperezida w'igihugu ca Kongo wo gushakisha kurangiza ubwoko bumwe, ubwoko buri minorite, ariko bakumva yuko bakomeza kugabaho ibitero vy'urudaca vya buri munsi. Ntabwo tuzaceceka, tuzahwema kugaragaza akarengane kacu. Tudatinze rero amakuru aceka tuyahere mu murwa mukuru i Kinshasa. Mu murwa mukuru Kinshasa hakomeje kuvugwa umwuka utari mwiza hagati y'abanyepolitike benshi bakomeye bahuriye mu coalition yitwa Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, irimo abanyepolitike benshi batandukanye ba Moise Katumbi, ba Martin Fayulu, ba Matata Ponyo, ba Ardeta Sesanga. Abo bose barangwa kugira ngo bakomeze bagwanyirize kure ibyo Gisegeti Cirombo akomeje kugenda apanga byo kwerekeza igihugu ahantu hatari heza, kuko igihugu ca Kongo cahuye na perezida utita ku nyungu z'abaturage, utita ku baturage. Rero aho ari kuganisha igihugu niho hatazwi, ndetse n'ico bari abanyepolitike benshi babo kugira ngo bagwanye cyangwa se bagwanyirize kure uyu mugambi wa Gisegeti Cirombo, yaho ari kuganisha igihugu hatari heza. Rero amakuru adugeraho nuko iri huriro rya Article 64 ko rirategura ibirego bikomeye byo kurega uyu perezida Gisegeti Cirombo yuko ashakisha guhungabanya umutekano, ashakisha gukuraho demokarasi, ndetse akomeza kugenda yumva yuko yakuraho amategeko yose agenga igihugu mu gihe abaturage batamushigikiye. Mwabonye ko abaturage baga bakora imyigaragambyo nyinshi itandukanye yo kwamagana imigambi ikomeye iri gucurwa. Rero ko abaturage batari inyuma yiwe, ariko akumva yuko afite ubwo bubasha bwo guhindura amategeko nshinga kubera ko ari perezida ari ku ntebe. Niyo mpamvu abanyepolitike benshi baga bagaragaza yuko ntabwo bazahwema kugenda bagaragaza aho Gisegeti Cirombo ari kuganisha igihugu, ndetse yuko abaturage badashigikiye imyumvire n'ibitekerezo ye, ariko akumva yuko yakoresha igitugu, dictature, kumva yuko yayobora igihugu mu gihe abaturage batamushigikiye. Rero uko niko byifashe, niyo politiki ikomeje kugenda ivugwa biciye mu muyobozi cyangwa se umunyepolitiki ukomeye Delta Sesanga yagaragaje yuko ku minsi 9 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2026 bazarega ibirego babishikiriza abanyamategeko babishinzwe, barega n'ubundi uyu mugabo Gisegeti Cirombo yuko ashakisha kuganisha igihugu ahantu hatari heza. Rero uko niko byifashe, nuko ivyo birego vyiteguye vuba cyane yuko uyu mugabo agiye kuregwa kuri amatariki maze kubabwira, vyenda hari ico vyahindura, hari akamaro vyatanga, kuko ibi birego birakurikira n'ubundi imyigaragambyo iherutse yo kwamaganira kure uyu mugambi ukomeje kugenda ucurwa na Gisegeti Cirombo. Rero ngaho nguko iyo ni politiki ikomeje kugenda ikinwa. Abanyepolitike ntiboroheye uyu mugabo Gisegeti Cirombo, nubwo ibyo akora nawe abikora nkuko afite ubwo bubasha ari perezida, ariko n'ubundi nawe afite abanyepolitike benshi bataryamye bakomeje kugenda bagwanyiriza kure imigambi akomeje gutegura yo kuganisha igihugu ahantu hatari heza. Dukomeje n'andi makuru mu misozi miremire ya Minembwe, ntandi makuru turakira ibitero byagabwe mu gitondo cy'uyu munsi, gusa ku byerekeye n'umutekano ho abaturage tuvugana nuko barajwe nshinga cyane n'ibitero byo mu kirere, ndetse ingabo za FARDC cyangwa se ingabo zo ku butaka za leta ya Kinshasa zikomeje kugenda ziyegeranya kugira ngo zise kandi zisukure ibitero byo ku butaka, kuko hari ingabo nyinshi twababwiraga zavuye
z'Abibogogo zirakomeza zirarenga Minembwe, niho ziri mu bice vya point zero za Hibu, Special Forces za leta ya Kinshasa ngo zigwana ijoro. Rero kuri ubu ngubu zarahageze kuko ziritegura, zifite imyiteguro ikomeye yo kugira ngo zifatikanye n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za FDL zikora muri ya misozi kugira ngo zikomeze zihungabanye umutekano w'abaturage bo ku Banyamulenge baherereye i Murenge. Uko niko vyifashe, nuko kuvyerekana umutekano mu vy'ukuri ntawo, ariko kandi hari abagabo banze agasuzuguro bakomeje kugenda bahagarara ku baturage uko bizagenda kose, haba ibitero vyo mu kirere bigaba ku baturage bikabahitana bikabakomeretsa, bakomeza kugenda begera abaturage bakabahumuriza, kuko burya ubuyobozi bwose bwita ku baturage ni ubuyobozi bwiyegereza abaturage. Bakomeza kugenda biyegereza abaturage bababwira yuko nubwo bimeze gutya ariko intambara tuzayitsinda, kandi izi za drone zizangiza, zizakora ibintu vyinshi, zizakora ubwicanyi bwinshi butandukanye, ko ntabwo zizadukura Murenge, ntabwo zizafata akarere, usibye kwangiza. kandi ibikorwa vyo kwangiza nivyo biranga ubutegetsi bw'i Kinshasa. Uko niko vyifashe, nuko umutekano ukomeje kugenda ushirizaho kuba mukeya. Amakuru dufite yizewe nuko ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ziri kugenda zisuganya kugira ngo zisubire kandi zisukure imirwano muri bice vyinshi bitandukanye vyo muri Haut Plateau, cane cane mu gace ka Minembwe kibasiriwe na gisagati c'Irombo. Yumva yuko yakigarura, yumva yuko yagafata, ariko iminsi amaze agaragaza ntabwo azagafata, nk'uko ingabo za MLDP twirwanaho zihagaze imara kugira ngo zikomeze zirwanire abaturage bahereye muri ivyo bice. Rero ngaho nguko mwakoze kubana natwe, mwari kumwe n'amakuru ugenda ubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu, ugakanda subscribe ugenda ubaza mu kiganiro tubagezaho umunsi ku wundi.